H Ramdin Pui Kumsom Panga Mall Chom North Chu August Ninga Khan Government Middle School Mall Chom North Bula Thiam Mu Ani a Heti na chungchanga hian voin August ni riat in rin ni thlengin lunglei police che chuan poi khoi tu emo rin helman an la nei lo MNF chalai chuan ILP chungchanga Chief Minister Pulal du oma thu soi an du lawa wangin voin Khan a chen na Bangla kota Chief Minister Jin Ho chu pondung nen an lo hwa ka atu soi chungchanga ngaidam deal tura an phut na lekha CMPS ne na thelwan tum chu police la minrem tilawin punrei vaklo anin norboy MPSC chungchang an malang na kalzela tunai tu ten hena changa thule la engma an la shiat lawa wangin MZP chuan August ni som sang ni som ni paruk tho chan ni hian MPSC pisakai turdan antum Autonomous District Council member le MLA ni kop theilo na chia tak chu ngai to chale turin Supreme Court in chakma Autonomous District Council le Mara Autonomous District Council ti asia tier Lunglei District Congress Committee chuan August ni sari sang ni som ni paruk zir top ni khan Lunglei Government College le Government JB College achanga Tunmaya University results chuaka top 10 na lang ten hena le anzir na college ten hena lompui na citation an lan Lalcha zolira te kani Chanchin Thar kim chang ilo ngai thaang August ni thumzana chinshat lawa bo H Ramdin Pui Kumsom Panga Mall Chom North Chu August Ninga Khan Government Middle School Mall Chom North Bula Thiam Mu Ani a mi kutwara thi nge ni shiat ni in voin August ni riat in rin ni thlengin lunglei police che chuan poi khoi tu emo rin helman an la nei lo Mall Chom High School Paul Som Zirla H Ramdin Pui hi August ni thum sang ni som ni paruk thochan ni zanda red le chan vevel khan an chen na in changa chuak chu chin shiat lavin abawa August ni li thole ni chun le zan lama mitlom ngai ten ngor taka an zon nu a August ni nga ni lai ni chomadar som le chan vevel khan Government Middle School Mall Chom North Bula arwang mu ani a ashoka thuk taka zainan hu ma a omba ka ataksa a chimte avi na ni shiat munsari vela omin arwang gi August ni nga zana a chen na in lama lumen ani nu a August ni ruk ni nga ni khan lunglei civil hospital a postmortem ani Ramdin Pui Ruang postmortem ani la hian lunglea tlomngai pol changchang zirlai pol le political party shwai tu chanem takan kalkhoma postmortem zone huwa civil hospital lunglei auditorium ma MHP sub headquarters lunglei phoi hotin sun na hun man ani a ralna thil pek ba ka arwang chunga mi chanem takin pangpar da in hemen nu tlaidar thum le chan ve hian Ramdin Pui Ruang hi Mall Chom North pan pui ani a hemini ve khian zan lama voiliam ngal ani Ramdin Pui pu HL Ompui fanu Mall Chom North hi na chungchanga hian August ninga sang ni som ni paruk khan lunglei police station a thu boy zialu ani a he thil tleng hian police beng a thlen ve le rang takin SGPO le atim te ba ka forensic lamte amuna kal ngalin inquest le amuna thil ti tur chul te ti ngal ani a thu boy zialu ani ve le achui tur special investigation team din ngal ani a special investigation team a hian leader a Puarlal Thankima SDPO lunglei omin SI Zedila Rimruatale ASI David Roding Puya te member ni a Mall Chom North in Kwarngalin ngun takle uluk takin nuchuin na an thok ngala boina gas ni riat sang ni som ni paruk in rin ni thleng hian poi khoi tu emo rin hel thu aman an la omri lawa ngor taka nuchuin na tho mek zel ni in hemi chungchanga hian thubel chian dol lo the dar lo tur le Police no suina ti khailak zonga khosalo sham turin police che chuan mi pui an nge na poi khoi tu man chhuana ko nga thei to pa thopui turin an so mani MNF chalai chuan ILP chungchanga Chief Minister Pulal du oma thu soi an du lawa wangin voin Khan a chen na Bangla kota Chief Minister Jin Ho chu pondum nen an lo hwa ka athu soi chungchanga ngaidam deal tura an phut na lekha CMPS ne na thelwan tum chu police la minrem tilawin hunrei vaklo anin norboy MNF chalai shwai tu te chuan Chief Minister hian voina lengpui airport alo thlen nu hunrei tak an nga nuwa po a chen na Bangla pan lavin Assembly House lama committee phwa chop asiam ni in an soya speaker an zo fia thule speaker chuan voina committee engma omlo ti asoi ni asoin hetiang ani awang hian MNF General Headquarters in August ni som panga sang ni som ni parukral ma a athu soi chungchanga ngaidam deal tura Chief Minister an phut na lekha chu CMPS ne na thelu an tum thu an soya hei police lamin reman ti lo awangin hunrei vaklo chung chu anin dang boy
heminu hian in rem na siamin lekha thelu tur hian MNF shwai tu chen khatte chu CMO gate lu tir an ni thu an soi MNF chalai shwai tu te chuan voina chief minister office lama omman omlo thu le office po alo in khar thu soin hetiang ani awang hian MNF general headquarters in August ni sompanga sangni somni parukral ma a atu soi chungchanga ngaidam deal tura chief minister an phutna lekha chu chief minister office kongkapuya antar thu an soi MNF chalai in voina chief minister tu soidu lo an lantirna hian MNF chalai president pugo golal rimtluang chuan thu soin zoram mi puiten du saktaka chief minister din muna anda pulal du amachu mizo mi puite har satna che to tur ani laya peace accord chungchanga le ILP chungchanga te chalai teril ru shwai kholo zong le mi puiti thabar zonga thu ala soidu chu poyati thu asoya kalngai na shelo ZPM sarkar khalngil tur le chief minister pulal du omachu kongdiko mutura MNF chalai te anin pereng thu asoi puro chungnunga president ex MNA headquarters point thu soin ILP chu Mizoram sarkar ron lo chuan paithei ani lo ti shelo chief minister Mizoram mina nei chu awan duai thak ati thu asoya remna thutlungin Mizoram mi pui zongjong ahwap thu soin twal chung mi le rammu ten thisen le nunna hlana antorna achanga lo piang ani thu asoya Mizo namtan a hlut thu le achat thu soin mitlon na atan apal pakhat po choisun an phal lo thu asoi pulal bia a president pamra chuan thu soi bokin pulal du oman ILP chungchang ba ka remna thutlung asoi hnom fo mai chu peace accord MNF returnee association chuan an ngai theilo hle ti asoya remna le muan na ala omna na malatu NGO zongjong tele Mizoram Caution in zong khom pol te ba ka pathian po za lova pulal du oman remna thutlung asoi chia chuna anti thu soin pomzam mai harsa kan ti ati a Mizoram le India sarkar thutlung chu soi hnom chi ani lova veng hima mangchangkai tur jok an ni thu soin zoram namsi paite chuan kan hum hal tla don ani ati voina kalkhom te hian chief minister pulal du oma chu pondum ne na lo hmakin ILP chungchanga atu soidu lo na lantirin an awrwal ani MPSC chungchanga an malak na kal zela thunei tu te hne na changa thule la engma an la shiat lo awangin MZP chuan August ni som sangni somni parukhian MPSC pisakai turdan antum tun naya Mizoram Public Service Commission noya exam changchanga zirlai tele mizo chalai na zong mekten harsat na anto chin chungchang chu MZP General Headquarters le aspirant changchang ten an soi hau nu a August ni ruk sang ni somni parukhan MPSC siam chatna tlang ka uni in thil chi changchang one time registration ti topte need based specific application form siam OTR document upload kim lo awanga reject zongzong te offline document te thelu na hun siam sak written exam atling to OTR document upload kim lo awanga reject to te tan offline document submit na hun siam sak ti tele MPSC kalpung siam thatveka sarkarin reform committee emo commission din ti te an phut MZP chuan August ni sari sangni somni paruk thlenga thunei tu te hne na changa thule la engma an shiat lo awangin August ni som sangni somni parukhian MPSC pisakai turdan ni se ti in an rela zirlai le chalai na zong mek te zongjong thok chuak tura somin Mizorama nalatulian ber soisel akai chun zom zel lo nan an malak na hian tiltum vek turin an ngen Autonomous District Council member le MLA ni kop thei lo na chia tak chu ngai tua chale turin Supreme Court in sakma le mara Autonomous District Council te asia tier Supreme Court advocate on record puje sila nun sang na website atarlan danin July ni somni parukhan Supreme Court chuan Division Bench Guwahati High Court Aizawl Bench thutluk na siam to chakma Autonomous District Council le Mizoram Legislative Assembly member chu arwalin mi pakhatin ani kop thei ti chu hnola Supreme Court chuan member ni kop thei lo na dan an siam danglam to hnu chu ngai tu chhale turin chakma le mara Autonomous District Council te CEM chakma Autonomous District Council te chu sha tirin MLA le ADC member ni kop thei lo na rule 11 masazok thlathum chunga ngai to a thutluk na siam turin ati a ADC le MLA member ni kop thei lo na dan chu thlathum chunga an siam thalo ani chuan thubai thelu tu te hi Supreme Court kal le turin ati thubai thelu tu rusom chakma hian CADC member le MLA member ni kop thei lo na dan omchin an paina amendment chu akhing leta he thubai hi Chief Justice Suryakant Justice Joymala Bakchi Justice V Bohana te bench chuan ngai to in Supreme Court hian Guwahati High Court thutluk na ADC member le MLA ni kop theina chu anol ta ani
Supreme Court chuan heng si schedule hnuaia Autonomous District Council pathum te chu huang pakhata tura an ngai thu achoya member ni kop theilo na hi LADC a chuan manreng alani lain amendment a hian CADC le MADC a te paithak ni in hei hi Supreme Court chuan dikthei na shilova CADC le MADC ten hemi chungchanga an thutluk na an siam zo a amendment nei ma a member ni kop theilo na dan Rule 11 of CADC 2002 chu man le thei tura mala turin Supreme Court chuan ati Pujesia Tarlan Danen kumsang ni somni pali khan chakma Autonomous District Council Amendment Rules 2003 chu India dan puikal nesiata a umawangin Guwahati High Court Aizol Bencha doimoi da veng chakma le rusom chakma ten PIL an theluta thubai thelu tu hian CADC le MLA office achelkop theilo na dan omchin paithak na dan siam thathar Rule 4 of the 2003 amendment to Kingin hetubaya hian Purohan Mohan Chakma Chief Executive Member CADC le 36 Tuichong Assembly Constituency a MLA office chu achelkopa thubai thelu tu chuan India dan pui article za pakhat na le article za somkwana chuan Parliament le State Legislature a member ni kop chu phal lawin he India dan pui in nga na hi District Council a po mantur anti a Prohibition of Simultaneous Membership Rules 1950 a in ngatelin 2003 Amendment to 2002 CADC Rules masa in a kapchin office pani chel kop theilo na chu apai thak awangin India dan puikal ani thu an thlena he PIL a hian he amendment mai baka CADC office le MLA office chel kop Rosik Mohan Chakma chu paitha turin an ngena State Sarkar lam chuan India dan puisi schedule hnuaya hian District Council le State Legislature a member ni kop theile theilo chungchang tarlan ani lo thu soin Election Commission chuan article za somkwa pakhat na hnuaya MLA te paithak theina hian Autonomous District Council member ni chu paithak theina nia soi ani lo thu antar langbok he khin na chang tu te chuan Guwahati High Court thutluk na lo siam to hi favors State of Mizoram 2013 chu tar langin heta hian court chuan member thlantlin tele CEM Autonomous District Council se chuan Office of Profit anchel lo thu le Assembly election chu Autonomous District Council member an nin atanga banglova antel the thu alo soito ani Lunglei District Congress Committee chuan August ni sari sangni somni paruk zirtop ni khan Lunglei Government College le Government JB College changa tunhaya University results chuaka top 10 na langte hne na le anjirna college te hne na lompuina citation an hlan Lunglei Government College a hian Principal Church Latu Associate Professor Sila Remchunga le thoktu dangten LDCC hautu te hilodong songin Principal Ruma hunan manga Pumoze Salrin Chanachinza LDYCC President Chuan Kai Shuain LDCC President Puarlal Nunthara Chuan Lunglei Government College chu college upale luntak mithiam le mingcha tam tak lo cher chuak to tu ani thu asoya result thatak tak an nei theina chin chu zirlai te inpek na le zirtir tu te thorim na ani thu soin choimoi tlak choimoi le lompui chu LDCC ti chin dan ani awanga hetiang huni mang an ni thu asoya LGC thoktu te le zirlai te chu an kalzel na tura du sagna hlanin result thazok an nei zel abe se thu asoi Principal Church Latu Pusil Remchunga poin an be se lo tak maya LDCC ten lompuina an mani college ange an hlan chu abara khai thu le thinlung taka an lom thu soin an chia reng to don thu asoya an college din muntlang pui atar langbok tundin huna LGC a hian zirlai zakwale pariat omin faculty somnga pathum an omme kani LDCC in Government Jebwana College lama hun an manna hian Principal Church Lamek tu Associate Professor Pulal Rotwangale atho puichen khatten lodong songin Principal Chamber a hun an manga puefdal nga izwala LDCC GS chuan hun kai shuain Puarlal Nunthara LDCC President chuan LDCC in chimmi kongshang shanga mingming cha te choi moina le lompuina an hlan thin thu asoi Puma thara chuan zirna konga mingming cha te lompuina an lo hlan thin to baka infiam na lamle ezon na konga miming chate lompuina an pek chin to thu asoya JB College University results suakta a top 10 na lang pani an nei chu an lompui thu le chuan anti awanga lompuina hlan an ni thu soin hetiang lotlin na an nei theina kongpoi mo tak chu zirtir tu te thorim na le zirlai taima tak tak te wang ani thu asoya Government JB College chu lunglei tan michhanem ngai ten harsa taka andin ani awangin alu zwal bik nia asia thule tundin huna college changthung tak ani ta chulom ati thu asoi Principal mo phurna latu pulal rotwanga po in political party in lompuina an college huna nge an hlan chu lom danglam tak ani thu le
hetianga lompuina hlan tu chu an ton voi khatna ani thu asoi tun din huna government JB college a hian zirlai zali somni panga omen faculty somthum paruk an omme kani voina LDCC ten lompuina an hlan te hi LGC achangin tilal nun sangi daughter of tila shiat puya zotlang BSc botania pariatna le government JB college achangin amal som sangi daughter of lal limtwanga don BA education somna le kelal nun hlimi daughter of K vanla shwaya salem veng BA geography palina tini in mimalba ka hian college pani te hi lompuina an hlan ve bokani Department of Social Work Hatim te chuan August ni ria zir top ni khan artificial intelligence man changkaidan chungchanga zirlai te tan in zirtirna hun an mang he workshop hi Dr. RTC Lalrem Ruata Assistant Professor Department of Social Work ka ishwaina hnuaya technical session ni achena ni a session khatna hian resource person H Lalwat kima Assistant Professor Department of Computer Science chuan AI usage among students enhancing learning and productivity ti thupui mangin zirtirna ape a session ni na hian R Vanlal Ompuya Assistant Professor Department of Computer Science chuan AI usage for research tools and application ti thupui mangin zirtirna ape thungani he workshop a hian Dr. R Lalyan Zela Assistant Professor Department of Social Work chuan zirlaino pangtele zirtir tu te lomna huna manga Dr. R Lanuntara Principal Hatim Suan thu soin zirlaino pangteta na hetiang hun buat sai ani chulom umati thu asoya zirlai te po dikta kamang changkai zel tuina cha Dr. Rosang Lena Kyangte, Assistant Professor Department of Social Work chuan keynote address asoin zirlai ten tunlai thiamna anzirna atanan manchangkai apoimo zia asoya KH Biakcham Liani Guest Faculty Department of Social Work chuan workshop in atumtlang puite asoi fianu in workshop technical session chan ani a zona le chana hun man ani baka until zirte ataka man chin na hun man chunzom ni in Gabriela Leremruati Guest Faculty Department of Social Work ka ishwaina hnuaya valedictory program man chunzom ani a workshop chimtu zirlai te le zirtir tu te hnena certificate semsu ani in Dr. Sila Remtwangi Associate Professor Department of Social Work Hatim chuan lom thu soin hun akharani Department of Social Work Hatima hian zirlai somli pakhat le zirtir tu paruk ommekin tun din huna chuan Mizoram University hnuaya Bachelor of Social Work zirna omsunani Lungleya Paramedical Technology zirna omsun Paid Institute of Paramedical Technology lunglei chuan August Niriat Zirtopni Khan Convention Center Lungleya Zirlai Kalchuak Tur te thana le Zirlai Tharte Lomna in Common Buat Saya MJA District Headquarters Lunglei President Puh Lalthan Sanga chu khwalian ani Fiptek Zirlai Kalchuak thana le Zirlai Thar Lomna in Com hi bi zonun pari chuana kai shwaya khwalian Puh Lalthan Sanga MJA District Headquarters Lunglei President chuan thu soin Faith Hospital in Adin Tir Achanga Lunglei mi puitan theitop an chhuana chu fak om ati thu asoya chimlama zirna in chala om lote dina chalai te tan ezon na kong siam saktu ani awangin an na tho te chu chhuanom ati thu soin damdo in baka nurse zirna le laboratory technician zirna chatak lungleya ahma saber an buat sai chu mason na tam tak thlen tu ani thu asoya zirlai te chu anrem chana nei te mangchang kaya ti tak na nen chortlak ni ngei tura injir turina cha Sila Remsangi Coordinator chuan report pe in Faith Institute of Paramedical Technology chu kumsang ni som paruk August ni hnia din ani thu asoya kumini kumsom atlin ani thu soin kumsom chung hian batch pariat te chuan laboratory technician anjir zo to thule zirlai somkwa pakhat te hlotling tak an pass hwa thu asoya Paramedical Technology zir tur chu kumtin June tha a batch thar unlock thu soin tundin huna admission hon me kani a Tun chuma hian zirlai pariat te chu distinction an pass awangin Academic Excellency Award an hlan thu asoibok Faith Institute of Paramedical Technology batch riat na chuak te thana huna hian zirlai tele an chung te an tela Faith Hospital a thoktu tele Faith Nursing School a thoktu te telin Faith Institute Director Puarlal Famki Machuan pathian shwaina an san awanga zirlai ten tluang taka an course an zo thin thu le zirlai chuak to ten an ma ni tho tok na an mo thin thu asoi Thingsai Police te chuan August ni thum tho chan ni jing dariat velkhan tuiphai leya cherlun julung le Mexicap service achangin AK47 rifle pasari le amu sang ni somnga anmana hemi kai noya hian mi pathum lalwat feli kumsomli pani daughter of zopianga lungle chan marichi lalung nema kumsom thum son of lengloi le sen Myanmar le sumukhal tu mesaklal ven sanga kumsom ni pasari son of silal do ama cherlun te anman
Thulak na Tarlan Danin na Athel District Executive Force Noya Chingsai Police Station Officer in Charge SI Kam Thangali Ahote Chuan an Thudon Bo Zuin Tuipai Leya Cherlun Le Lunglei in Car Mexcap Service MZ02A 8347 Chulo Tidingin and Cheka Silai Le Amu Himan Ni in Heng Until Manti na Athialan Port Langala na Athel Police Station na Additional SP Hovin and Mimanti Hi Tuzo Fiani in Chingsai Police Station na Tuboy Zialu Ani AK-47 rifle pakhati cheng noi nga zel shal turni in amuhi pakhat cheng zanga zel ani a Chingsai police te thilman lu zong hi avain cheng noi somli panga singni sanga vel man ne chutani Marpara a special intensive revision hearing ni chu YMSF headquarters sung le shwai tu ten tel puin document fellow Marpara Southwana mi zan ni somruk pani le Marpara South chu a mi zathum somthum vel en fe an ni thu an soi Marpara hian August ni thum sang ni somni parukhan RDRS House SIR hearing ni ani a YMSF headquarters sung le changin POHL Ming Thanga Assistant Secretary Puke Vanlal Shwaya Treasurer Pupilal Rimoya SEC Puar Vanlal Mona SEC Tebaka YMA Thaurang Group Shwai tu te ankala Thaurang constituency a YMA branch omlo na a YMA Thaurang Group Noya branch 10 hearing ni hi antel puizel don thu soin SIR hearing a hian document fellow Marpara Southwana mi zanhi somruk pani le Marpara South chu a mi zathum somthum vel en fian ni thu ansoya document lemsiam chin nerin hel chuizuina kal zela hetiang thila innam noi nerin helte an kau thu soin chuizui ngai om anom thu le hearing nei kalme ka khoshang shanga BLO te an fakom thu ansoya ramle namtan anin pekna fakom an ti thu an soibok YMSF headquarters Shwai tu te chuan YCA Marpara Shwai tu te po komin Pulalte Assistant Secretary YMSF headquarters sung le chuan Danlova Mizoram lo lu tum te man chwa ko nga theitop chwa YMA te thopui tuin angena tunhaya voters ID lem man chwa ani thu soin hemi chuizel na a Marpara lam hi an filim lo thu shiat ani awangin hetiang siam thin te zon chwa ko nga theitop pamala tuin a shil Puke Vanlal Shwaya Treasurer YMSF headquarters sung le po into soin YCA Shwai tu te chu BLO le YMA te theitop chwa tho pui turin angena Mizoram mi le sa ni lo te zon chwa ko nga po theitop chwa turin angen bok MNF tunai tu sang National Core Committee Political Affairs Committee le MNF MLA te chuan August ni li sang ni somni parukhan chutkhom na anneya Chief Minister Pulal du omachu remna tutlung le inner line permit chungchanga atu soi wangin nga idam deal tur le August ni sompanga ma atu soi su tur Putin total ban nei tlenga ro man an siam thu an soi MNF Shwai tu ti chuan Law College Azirlai ma a ni somthum pakhat thlasari sang ni somni paruka Pulal du oma Chief Minister thu soi wanglai ni chanchin bolau chuak chungchang thirin an thukhoma Chief Minister Pulal du oma chu remna chuthung le inner line permit chungchanga thu diklo tak ramle namle sakhota na himlo nampoi khoina le nam himna ti der thonga thu soya puin mi puite ne na ngai dam dil ngei tur le athu soi hini sompanga oga sangni somni parukma su turan phut thu an soya CM tu soi chu poyan ti thu le an lak thu tak tak zet thu soin achul anga malak chunjoma total ban nei thlenga ruam man an siam thu an soi Congress chalai chuan August ni li sangni somni parukhan ILP le Mizoram buai awanga remna le muanna kan ne chungchang soinep zong le kanin hung big na chiapoi ti lo zonga Chief Minister in thu a soidu lo lantir na wana pa hol kota an neya Chief Minister Pulal du omachu mido zeple shwai tulu bernitlak lova an ngaya wangin pon fen tir ani thu an soi CM tu soidu lo lantir na hian puro siam ngeta General Secretary MPCC chuan thu soin Chief Minister Pulal du oma chuan BJP tlon lung oi lo na lo luat awangin do zep takin Central Mitimim zong le an pai chak zok zok hian loila hek tu te hi kan nga vaidan na dan an nei te hi pai ahun to ti in kongzo ta loi mai se India ram zirlai te tan hian akhir khopang chuwang chuan hetia hle le hi a thabera a provoke zong a chau zong boina siam zong ril ru hi kan put lo a tha alo ti to ni in asoya Pulal than hola le atho puiten Chief Minister le Minister Thuthleng Mizoram ta na an kena wanga remna le muanna thei chau ani thu soin hetianga tlan chechunga Mizoram remna le muanna kan ne soi bor ban chi ani lo ati Puro siam he te chuan ILP po namdang ta na zom thei tur angberin keini aya tamle nam chak jok te beng thleng turin Pulal du oma chuan asoi chuak ni soin Mizoram chu chim rala a omna turin minzuar ti na ani ti thu asoya hetiang ram shwai tu din na het nei lo tu mumol nei lo le lo nga lu tu kiram shwai tu lu berni tla ka ni lova pon fen feng tla ka ni ti in a shwai na hnuaya Mizoram le achunga cheng nam shang le sa khwa chu din mun hlo taka adin tir mek ni in asoi
Mizoram himlo na atana mo phura chief minister chu puin athu soya wang hian Mizoram mi puiril ru thuk takin ahliama Tunkar chhunge hian mi puine na athu soya wanga ngai dam deal turin congress thalai chuan an phut thu asoi MZP headquarters lunglei chuan rusan hnuaia college Zir Tier 2 transparent posting chuak thara lunglei government college a Zir Tier 2 pathum che omna geography department a tuma da bel an ni lo baka government jebwana college a rusa Zir Tier 2 panni oma pakhat an la chuak nia soin mala turin higher and technical education minister Dr. Vanlal Thana angen MZP in tun naya higher and technical education minister hena lekha an thelua lunglei government college geography department a tun tin huna Zir Tier 2 pathum che anom thu an soya rusan hoya Zir Tier 2 transfer and posting thar chuaka dabel anni an be selaya tuma dabel anni lo chu poyan ti thu soin zirna in atwar pha thei awangin aranglama dabel turin minister hi an ngena LGC ba ka government jebwana college rusan hoya Zir Tier 2 panhi omme ka changa pakhat la chuaka AIO tur dang da anilo chu da sak turin minister hi an ngen bokani LMC Ward number 4 Councillor Puarla Ramza Vale Local Council Venglai te chuan August ni li sang ni somni Paruk Khan Government High School Venglai le Government Primary School Venglai te an tloa school tu nei tu ten an har sat na to te an lo shil Puramza Vahi Venglai High School chuan Hindi Zir Tier 2 le Group D staff an nei lo thu te smart board an nei mek pakhat la man thei lo te an building a him tok lo thu te an lo shila achul dal anga malak puit atum thu bial to councillor chuan soin government primary school po in an building chat tok lo na le abikin chauka phei chu hlutheidin huna ading mek ti an soya achul anga malak sak an ni tur thu local council le councillor te chuan an soibok Puarla Ramzawa Ward number 4 Councillor chuan Zirlaino pangte fuin Zirna konga hlotlin na changtura theitop chwa turin apuya Zirna chutun din huna ramle nam din chwana tura kong poimo ber ani thu asoya Zirlai ten har satna an ne ni poin Zirlai Pol MZP MSU te an omreng thu soin har satna an ne te thlen chin turin a cha Zirlai te chupas vek tura le kha zir tura cha in skula chau le kha zir lawa mani in lama po theitop chwa le kha zir tura fuin Ward Councillor ani anga an mamote soishe lo turin a cha bokani LMC Ward number 4 Councillor Puar Lalramza Vahian Venglai Primary School tan tuithiang lim indoor water cooler apek tur thu a soibok Chanchin Thar ti top ma in Chanchin langsar zualte H Ramdin Pui kumsom panga mo thom nor chu August ninga khan government middle school mo thom nor bula thiam mu ani a heti na chungchanga hian voin August ni riat in rin ni thlengin lunglei police che chuan poi phoi tu emo rin hel man an la nei lo MNF chalai chuan ILP chungchanga chief minister pulal du oma thu soi an du lawa wangin voin khan a chen na bangla kota chief minister jin ho chu pondum nen an lo hwa ka atu soi chungchanga ngaidam deal tura an phut na lekha CMPS ne na thelwan tum chu police la minrem tilawin tumrei paklo anin nor boy MPSC chungchang an malang na kalzela tunai tu ten na changa thule la engma an la shiat lawa wangin MZP chuan August ni som sang ni som ni paruk tho chan ni hian MPSC pisakai turdan antum Autonomous District Council member le MLA ni kop theilo na chia tak chu ngai to chale turin Supreme Court in chakma Autonomous District Council le Mara Autonomous District Council ti Asia Tier Lunglei District Congress Committee chuan August ni sari sang ni som ni paruk zir top ni khan Lunglei Government College le Government JB College achanga Tunmaya University results ka top 10 na lang ten hena le anzir na college ten hena longpui na citation an lan khati zong kha Tunkar chhunga Chanchin langsar zual kan ti chwa theite chu ani